So video game efek dia ada dua, satu positif, satu negatif. Kalau yang positif, kita akan tengok duration main, apa jenis game yang dia main, itu pun merupakan faktor jugalah. So positif efek dia ialah dia dapat tingkatkan memori, right, problem solving skill. Dari segi negatif pula, game yang melibatkan competitive, like aggressive punya game kan, ataupun highly competitive punya game, right, dia akan timbulkan emosi-emosi macam aggression, right, and then kita ada anxiety dan ada rasa irritable, cepat nak marah. Dia boleh juga lead kepada obsessive focus. So satu ialah brain development. Kalangan remaja dengan budak-budak, diorang punya brain dia tak as develop. Part where diorang kena make decision ke ataupun impulse control ke, diorang masih belum develop lagi, so diorang susah untuk nak control. Dan susah nak control emosi juga. Satulah kalau kita nampak kanak-kanak tantrum, kan, kalau kalah main game ke, baling game, pecahkan TV, kan, baling phone, macam tu. Selalunya untuk dari segi psikologi, kami akan buat ada beberapa jenis terapi lah. Satu ialah cognitive behavior therapy. Yang CBT ni ialah kita akan tengok dia punya thinking pattern. Apa yang dia fikir masa dia main game. So contohnya, saya main game ni untuk rasa apa. So kita akan ubah dia punya thinking pattern kepada yang lebih rational ataupun yang lebih positif lah. Kedua ialah family therapy. So family therapy ialah kita involve family members. So bila kita involve family sekali, dia akan bantu remaja tu and kanak-kanak tu sekali rasa macam bukan salah diorang je. Okay? Everyone is involved, everyone is here. So, sekarang ni memang kita tak dapat elak, right? Sebab teknologi makin maju, parents pun makin modern. So of course kita perlu teknologi, kita perlu phone. Ikut psikologi, umur yang paling baik kita bagi anak-anak untuk ada phone ialah 12 hingga 13. Sebab masa tu diorang masih diorang boleh nilai serba sedikit apa baik buruk, kan, and kita masih boleh kontrol lagi dan diorang dah boleh fikir sebab of the dopamine pathway. So dopamine ni ialah chemical yang buatkan kita rasa happy. Bila kita main video game, dia akan release kepada this side. Dia akan activate habit loop dan reward system. So brain tu akan belajar, oh main game ni rewarding. Orang yang main game dia akan rasa best yang main game ni. Bila dia tak main, sebab itulah dia rasa gelisah. Bagi saya, sebab dalam dunia kita ni kan yang moden sekarang ni, memang kadang-kadang perlu phone juga. Memang kita tak boleh avoid teknologi. Tapi the idea here is balance. Saya faham juga concern ibu bapa tak ada masa. Busy buat kerja. So bila dah penat, bagi phone. So tak ada masalah. Nak bagi anak main, it's okay. Tapi kita bagi had. Ada phone free zone dekat rumah. So kalau dekat ruang tamu tak boleh. Dekat meja makan tak boleh ada phone. Tapi untuk ICD-11 ada. Dia consider gaming disorder tu as a disorder. Dia boleh jadi satu penyakit mental. Tapi kita tak senang-senang nak diagnose dia, cakap oh yang tu disorder. Roblox kan dia macam ikut level kan. So dia memang based on reward system dah. Bila kita main game dan kita spend hours and hours on it, kan kita akan succeed lah. Tapi kalau dekat sekolah susah. Kalau kita tengok kes-kes sekarang kan, sebab banyak yang bunuh rupanya sebab dia main game. Dia bukannya sebab, tapi dia boleh jadi salah satu faktor. Kalau kita cakap pasal jenayah, ada banyak lagi faktor lain kan. Kita ada genetics juga, ada certain criminals yang ada maybe genetic deficiency kan, yang kurang dari segi genetik yang menyebabkan dia cenderung untuk commit certain crimes. So satu, ada craving lah. Kedua, dia akan start menipu. Berapa lama dia dah main. Emotion. Emotion dia sangat-sangat terganggu. Cepat rasa irritated, rasa marah, rasa anxious kalau tak dapat main, rasa gelisah, semua. Dan neglect responsibility. Neglect responsibility sekolah, dengan family, dengan kawan-kawan, poor self-care. So, tak nak mandi, sanggup tak mandi, sanggup tak makan, kan? Sebab nak main game. Ciri-ciri dia lah, simptom-simptom dia. Pakar psikologi melihat ketagihan pemanah video sebagai risiko kepada emosi dan perkembangan remaja bawah 18 tahun. Namun, Persatuan Selangor Association menegaskan pemanah video boleh memberi manfaat jika ia dikawal. Namun, kedua-duanya sependapat tanpa had dan pemantauan, ia boleh membawa padah. Ingat, ketagihan pemanah video bukan sekadar mencuri masa depan, tetapi mampu membawa padah yang tidak ternilai harganya. Itu sahaja laporan khas dari kami. Saya, Balkis Nadira Zulhaiza.
Terima kasih.